Hayi sharp. Hey impela wanranza kahle manje. Ngibona ini bekele ka WhatsApp status. Yes. Ka Facebook. Kuba kule na wena ayikaba swimwe sis. Mara akabilele mana tabuya must end anta vanurikwana. I know akuna problem. Sharp. Bye. Bye. Yeah, angasiku status leso sifuna kusobona yena Ries. Hayi, ileka dzumeri la afowe. Mama minjani? Ikukile minjani kodwa? Ipfukile, mi vulavula na Martin kusuka ka NR Music. Ni vulavula na mani? Mlawa na Fortunate wa Mkhavele. Fortunate Mkhavele. Mangupiwa Jamito? Jamito numutiva kahle ngopfu. Lowa ku bengo mama shangu iri ranzo na kahle kahle ningoma yena awu download wala phone online. Kibuweli ma? Lobole mo galeng taxi. Omwale kumthabise. La mutsiba Jamito? Jamito ra mutseba ibile go tshaka ke di rata ke ba thayo na lwana bya. Leone ba le batana? Awa ere ke lukuseni yona. Like no itsiba man. Le kwa kaya re kwa ka moza ni ga skororo. Asikororo. Ole asikororo wa mutsiba Jamito. Re mutseba ka Nice one. Nice minjani na? Okay minjani. Ipfukile, mi vulavula na Martin kusuka ka NR Music. Ni vulavula na mani? Priscilla Mabunda. Priscilla Mabunda. Mangutiva Jamito? Nungutiva ngopfu lo ku bangoma mashangu ari rhandza nde bangopfu hey. Ibango.